Hakini kisni ki bamanta. Habangi pet haki news na ki TV bat na ki internet. Ngilap baki headlines ki babun ki dai sepang kari Rusia bat kari Ukraine. Kat siapa ngilek kadon ke jingya keren sepang kane. Lat no let say setang kito ki bom jupule kot kubor. Ne pet news ki banam bena sepang kane ke kubor. Iparlok jangan napok Jerusalem ilayato. Bawat haki surok jong kanong ba Jerusalem. Ilaya snow menta baki briu kilas dang ban keren sepang katmakok bat makok. Kiri haka pertai berok kawai. Kilaya mi pat ba ban penrem juri ka Rusia. Bat handing yu I bawat ine isim baritro. Imat kumba idon ka mensim snulem. Bat I kumba I pentingan. Bat ajing kerman yu me usipa jeng kari Ukraine. Ngadon ki perlok ki baru play. Bat ki bait yu play. Ki badai napok Rusia bat napok Ukraine. Bat nakapor siya kapor. Ngalajuyo kalat peniasang lang bat ki. Bat ngayo iya ka jingsit hem jeng ki ban syakri yu play. Kidai ki para bangay bakordor si kaday Idon iway perlok junga. Ila kali yang akum ni. Hato ublay unia siya kano kalian. Namar ba udon ki breu ki bait yu hapok kari Rusia. Bat udon ki breu ki bait yu hapok kari Ukraine. Bat ila jubab hi. Let's say ublay unia siya kalian jong ke Ukraine. Namar day ka Rusia ka basdang ya katama. Kadai ka jingkali ka bae baban jubab. Bat hapok ka mensim jonga. Ngala duway ba ublay unirap ban penjubab lemme ka nega jingkali. Bat ngala jubab ya ikum ne. Ba ublay uit ya ka pertai berok kaway. Bat umkwa bakin jat no. Lang bakin no kino ki jat jing penjat. Kentup ya ka Rusia bat ya ka Ukraine. Bat ujisu uhikay ni. Bangin it ya ki parambarjan. Kumbangi it ya lade. Kabangilap ng materials kalunong kabaar puar kadakot kabalay pukandai. Bat katama kabamenta, kaday katama simen uputin barunar, katama jong kinong Rusia, namar kinong Rusia, kimyahap satya, ya kaay kaba uputin ulale persya ya kinong Ukraine. Ita iperlok jonga ila kalibiyang, hato ublay un penjot ya kibreu jong rangkat bat uputin barunar. Ngalakan mau klit ya kijo kijingkali kibau Abraham ulakali ya utrai. Kabangila ban siam na ke kitab Genesis kalanong kabakat pra kadekot kaba arpulai kaba ongkumni. Abraham ulawan hajan utrai bat ulakali hato mensyupen jot no ya kibahok bat kiboman. Nang ta syusyu Abraham ulakali kumno lada dan san pomot ki bahok hakane kanong ba hato men penjat no ya kabarok kaway. Abraham ulaya sad bat ublay ula jubab yo Abraham ba unam penjat ya kanong ba nakabenta ki san pomot. Abraham uya sad syusyu bat ublay bat hakabak hado ula kali hato kumno lada ki dan tang si pomot. Ublay ula jubab baunam penjat nakabentaki si pomot ya kata kanong ba. Nray ka bas musik kalong ba dan si pomot. Kibahok hakata kanong ba. Bat kibalat nakata kanong ba. Kidan satang samon. Bat kibalat si siya nang ta. Kiday satang ulot bat armut kikun kentay jung namar baka log jung kalapay din no. Sisya, ublay unam penjat ya kibahok rangkat bat kibaboman. Bat kanuksa kababae kabangiyo nakajingkay ka Bible lang baka jingya sad Abraham kalong nakabanta jong iro. Bangin dia sad kerpang nakabanta kibreu jong ublay kibadan hapok Rusia bat kumju hapok kari Ukraine. Ba ublay unray kerpang ya kineki arteli kiri bat ba unam penjat ya kinay kiri nakabenta ki breu ki jong bat ngin duway ro ba ublay unyada ya kanay kapertay na ki jing penjot ki borjong ki tiartma nuklear tongin ya sad ya kinay kiri ki badan hapleng ki jingile bat ngin duway ro nakabenta kari jongi kumba Abraham uya sad hakman ublay.